Yang pun nampu Sharachandra Sharma Impact News ki Manung na taram lok sitting. Kasi Manung ki topic say Manipur University stand up Manipur University deadlock over the demand of replacement of Vice Chancellor. Hai ba simtang da khana jana Tanzania 31st May da ki changkal lakhiba dugumba shutdown strike ni hujik pau hondok polaitre ngarang mak BC ki ifigi sarga mai tha kiba du hujik pau da masi karai do taishan da pham wari chawum se karawai dono aduka mainly maruina Manipur University ne logwa Manipur University semester ki chathaba department khudin chathaba dugumba exam sing so hujik pura lepaga lebe phim nu hik lai se phibam sing se farak pana taba phibam khara ne sokal ga phim nu akanba musu ki site tagi Manipur University student union ki site tagi hujik leriba vice chancellor se singedabni haibagi akanba demand da changkelakpa dugumba shutdown se kari phibam no aduga kara ori yana phibam no aduga yana kanda normal sidu kamai tawduna Manipur University da amun hanjalakpa yagatagi haibam tang khanna jab tanjani loin lengthen bit ka singde agi think no phambiri base professor ngangkham nimai HOD head of department of physics Manipur University ni aduga department HOD physics department oibakak natana hujik present member executive mutani Manipur University Teachers Association ni aduga mamangda immediate akhoi former president of mutani ai hojani mai mutaram nok sidi hanan bada aduga hojani mai oi de lengin biri base Hemant Kumar Ningombani editor Huel Lamponi ai tamu Hemant Taram nok sidi aduga hiya thangna phami nijari base Laisam Robindo cultural secretary Manipur University student union ne ai Robindro Taram nok sidi Robindo khara naknaga phami nijabane Robindro maruine musugi hojik maruine jangili strike se musugi site tagi ni BC kudak ta singo haibai wafam se hojik phobda 31st May dagi shutdown changilak pase hojik se kari phibam dno aduga maruine ngarang se khoina sum ujabada university gi campus manung haibatai BC gi phigi nung tharaga mai thagi ba khoi phibam lakpa hojik phawda wari chanabagi room amtang uba phangbibra wari chananabagi invitation torokpa leirabra Manipur University gi story site tagi leiri phibam se kaino du yanana bihor sing da khangnaba khitan han thamtai हम तो थागत सरी हजिक लेरिबा कंडीशन सिदा authority mari leina masingna akoida hairapadi letre adubu tangai phadana akoi CM na di invite tawraga leiriba condition si kari no kamai tawno haibagi hoi khanarina ba magi banglo da una ba makakti legre adusu yam samba haidi leiriba condition si kari no kam tawno akoidagi leiriba agitation kamai tawno khangning na bagi wafam khatangi adugi dangta korokpani aduga mangna su akoida thajaba khara su pire haitara singna mana so houses leiriba present situation si mamangi date 3 or 2 is the mana union ministry da thagi ba proposal khara haidi leiriba condition si kusilakpa taragadi fiam kairakani ngalingai da ai step se hausi haibagi proposal thagi bagi poti lerame pangmasana text tawbagi adugi matung tarakpada kari tawsige kamdawsige makata na examination do ro yam akai leina kharthun losinabo khonamina si haibagi wakhalun si mathame haiba ai thame yanan bagi ro phomsi ujani mai de lakchar bata baroina hujik laiba baroina musugi central play strike aduga role of muta Manipur University Teachers Association gi role haibatai strike ki manung sida aduga main oina musugi site tagi BCC maximum time adi matam mayam bada out of session oigali aduga amana saigi security si y category gi status security labs number more kan unaba korpoda natai chande aduga yam toin out of session oibisina su hena paisa ka thabak sing thinthali haibagi demands da maram se ani ni piri si marum khoi marum se masina maram or kan da BC sindo kadabani haiba wafam se oja kamai ubi ni number 1 da agi position ji ko as a teacher of the university agi pakhum ji tongal hajari as a member of executive member of muta as a president muta please go ahead hajari ko nasi ai as a member of executive committee of the muta ai khumjare ke hajari ko hai bus charges mayam si khogi musuna thangkali bus charges mayam si masi laire ko masi ai khoina yaba yadaba dung hak thamki si hajari ko khogi imang da tare masi mokoi su yam observe tor matung da ko hai bus charges sing ji frame tor ko ne na khali ko ai khoi gi muta gi role di sigumba charge ma leitar di koi honorable vice chancellor na masi matam sana press conference ma to biraga satri jing jo kauraga ko adagi pressman jo kauraga hangning question hangalaga I am the best vice chancellor in hauraga what are your charges I will answer in magi komilami mayang loina na tawthoga sa clear tawraga di ko gi
public domain da ko hai debate si tawraga di clear si wogine na ina khanjai haijari ko for example aina Guwahati da lejari ngai da similar situation ama thoki haijari ba asugi bus tara mulai mai volunteer BC da gherau tawne na adu BC di moi di chendi okay no problem moi kula the press conference targa asu mai am targa microphone targa ma answer loin tawe adra during the debate ko press conference da mana number maleva mana luxury eva ko adu asu du mojo jinjaba jamota ba kan laur ka ucha adum lo sangre issue do ko sumba simok na traga su ko slightly similar way da tawraga issue si salo lo san ba yai is honest ko si ne ko na aduna ko na mutana luxury si kramai tawge da june gi tarik mari da ko executive council meeting amada lepe ba amicable solution ama thuna purak na simbiyu BC masama university da laaga satra sing si da noina tawsi kaino kari award pe legi whatever igi aran le masu ai sumthoke aduga award pe le so I mention ge na masam ang satra ga direct interaction to magi di problem si kasul lai tabrai na khali ko adu masini amicable solution ama thuna personally mingon inthok na tab si minister da inthok pa governor da na tab ama da na tab ko masam ang laga intervention si tawraga di masi solve tawna ba na ikoi taksaki ko ani subadana koi gi high clarification se musuda nati atop newspaper kaya disoba inari eva koi Manipur University na RTI thaw ka compare ti haibu gumba ko charge mayam amasu atop na taw eva masi su as far as possible ko agi thakta charge um la di agi responsibility din singtok ko masi to bina ba na ko na ani si thamjeki adu bu mana numit tarung ne ko observe toro matung da to birak ta kayum te initiative lak to bete ki ngarang si tarik mapan hako ko nahan si ko di ngarang na la ko general body meeting actually meeting amuk tawraga ko na magi mathak ta denounce to ba na mulya ki haijari ba ko executive meeting amadam mana responsibility tabrina we have to denounce ko his action ko magi responsibility tabrina ko mutana denounce torsi ma mutabu respect to dre mutagi executive committee ki general body ki wari sibu respect to birak to bin ngai ta badagi ko na magi si denounce to si haiba maga ani su badana mutana sit in protest ma phamsi mayam da message ma pisi sumain to dana BC na masamag laga amicable solution ma purakta ba adu clarification pi da basi ko yaning di haiba si waja mayam phamin na se na koi ngarang phamin nei ko ngarang si waja tarakul na mathang wa ngangi adi ai jo dungangi mayam ma ngangi ko di impact ki su lakpi ko adu gi marak to da lo sela ko da satra singna BC gi PG si mai thabani ko adu khabar kagaz khar da mutana thabani ni iba yawi ko madu ai matang sana singtok cha hoge ko hujik lai ba pyum si karigumba ngarang gi matung da BC na adumak hana gi silence to sathara agadi koi hayeng GB meeting ama mu kokjiri hariba hayeng gi GB meeting si da mayam na khanar ka do si hujik phauda magi ete magi development si kari ka yorge mana wari saning bagi mana resolve tongning bagi khongthang si kadai no si koi khanar matung da yarak taragadi koi na haik do si all the deans head of department non cooperation movement vice chancellor the PU haibako aduga ani subada koi gi mayam na propose tor ka do si ko fare satra na tawjabna ai koi su satra gi charge mayam si nataba ai koi su hujikti let us come to the point sar koi gi BC gi masakta charge level to ho se na ko satra na haiba mayam ji kem sumi sumde ko asumai ta nangoi de koi charge haidrieba BC lali haidrieba thokpi ro wari sabiu problem solve to bi haiba ne mongona thangkali ba charge mayam si ezi muta sumi sumde haidrieba ado koi ado tam na muta na sigi point da lakado mali ko charge thangkal ka do mali henjin ba khongjang changjal ka do mali ko han bo na de tasengna student sing na musu ke site ki tor iba BC ki mathak ta siri ba sar sing se ya ba na tra yaning ba chumaran ki thodo ko leita bani adu hujik ti makha tarak pa yes tumina lebi film sum la ga di non cooperation movement di film wa la ka ni heavy wa phum ni sam sam na kan da tamoy menta maroina hujik musu gi representative yobiri aduga muta gi executive member ozani ma yobiri manung we hai tai
kitang mapandagi supna yengbakanda handaki demand se maroina yam toina out of session noi aduna unaba khonabagi tanjai me phangphangde manungda leiragasu office ta phamagasu y status category y category gi security du maram orakanda unahan base marakta wall amai lebdung to unabai khudong sa da film maram ani sina maram orakanda maruina bcc khudakta sindokadabni haiba demand se masi justify oina lobira kamai thambiningesu nakan namagi wakati tare ado magi masagi oiba sengdoksabagi haitare ko magi kanomagi mana torising maral ke am lerege habsi independent body amna thigatlaga mai maral si leirena lepana tabanina ekhoina mapanda sawyeng yengaga hekta ma maral leirena haibadi yaroi adu mairoi mayamgi magi wakat singse masidi laina lobodi sumdena khale yengse khoi manipur university si kayam yamna maru oige haikanda manipur gi amkhang ngairaba university oiramini matamam leikidraba khoi alimuddin na khoi Muhammad alimuddin na mana chief minister oiringaida masi Jain university ki makhada branch sama oin kai oitro hanga leramaga adagi di kaina thangda 19 IT ki jun manga do ngodo male en khambada masi gi si state government na kano oina tokpani manipur university si linkhallaga salai rakhibani mayamna khangbi dungai manipur si lairaba leibagni sen thumgi phim yam thina awa mayam matang kaya da mayok ni aduna university da tangai phadabadi mayam helakpa mairoi mayamgi loin mayam di pda da faculty mayam hangdia da basida aduga madugi expenditure starting du di manipur government na puthokpa da warak pa haitare warak pasina ma pambai ma kamai tor phagadagi na khan ganji da masi central gi university mo obi raga di central location be di ekoi si polum ma thangdari na Delhi da satlaga wanong culture ma mayam to rabne ba chief minister ma samak satlaga yaraga di masi ba mutu location biu ba highway pham du yau rabane adugi du tawrakan sida akhoi masigi si ko na kaina thangda location gi bani aduga 2005 ki khoi kano sida October 3 da kano gi president of India na SMP raka asi Manipur ki university si center gi university on gi bani ada lammayam makat khiba Manipur government khona khiba adagi den alloi ba kon lai wei khaba alimuddin na khoi tungi miror gi damakta man lorum ba thodang do ekhoina kawba ya da phim maleri ni madamdi akhoi Manipur si thai yongna dum like like sudi haiti na haijaba aduga education gi mangal si yam pamjabo ina tawla school gi damakta lam kat pa si khoi da sanabi mo ermine system je sumai tok na university si su Manipur government na or na mana na kwada le mayam sing na loi ka tho ka da university sing si u fangai ne adugi post kai no ha ka da akhoi gi lei di ba angang mayam inkhale mayam sing si awang ba thaki mahi masing si phangna bagi kurong sa badu adu lahong na bagi damak ne center gi oire akhoi sel thong gi awat padidi akhoi thong na later ba na khali akhoi tana ba wat padagi or na daga na hainaba watpadagi laktaba habaduna sen phangdaba habaduna ama oirakanda film di adum koi kayati anamba school na leraba university ama oirabra na khali ado luri badi akhoi university si kamai to am khoi man hunjan na yeng taragadi akhoi adoki mat film si ta dagi mo ma dum ui ubasi all india gi oina university gi ranking ama semi hanakta paukse mayam ta loi hapki ada Manipur university se kaya suka na yauge kanda khoi masi gi si sambi gum la thokpra sa chom na khai thokko male khambada ada sohom ga kun chu da yawe khoi se maya napapani ko khoi mamai da lehodra gum jani kayam sathina handar ke si yang biro adu ragadi sigi hoju ji oiriba bc gi responsibility se si matang soida magi matam oibani na masu magi responsibility se lem thoena ai aham da longni khoi na mamang da yeng bakanda khoi na he sauduk chong na yeng bakanda sigi post ba khoi u fangi adagidi maimai mayam na haiba ma aina yaning ba maktang dilei masimang na magi maral ni maral nate haiba duri nate ko aina yaning ba charge ni sijo masi y category asi yamna wang ba thaki kano ti nate security ki third person du nate mase z iram lei khoi wang lei z lei ni ko Manipur da so z category da mayam lei adu z category da chief minister z category ni den hanagi honorable chief minister oiramba oibobi adagidi mla oken adai swaito na khara lei moiso khar le mayam ji mui smaina tawdi magi sina cpf na ngaaga ekta lanban sara le dong leibai wane tawrisi akhoina khangi matam amada mu campus da khulai pairaga khoino na police na khulai pairaga sangam mi haikanda police kadong sangai no na satra mayam na tanabi pot dei ne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯀꯟ ꯑꯊꯧꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯣꯡꯃꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯆꯠꯅꯗꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯐꯝꯃ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯨꯇꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯕꯤꯁꯤꯅ ꯆꯂꯥ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯂꯧ ꯌꯥꯔꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯥ ꯇꯥꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯁꯨ ꯃꯨꯇꯥꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 14ꯅꯤ ꯐꯥꯔꯦ MUꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯉꯒꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ A ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯊꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ GP ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯆꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯏꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ BC ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯃꯥ ꯂꯤꯆꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ MITꯔ NITꯔ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯩꯈꯥ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯥ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯗ ꯍꯟꯊꯔꯕ ꯁꯤꯟꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯗ ꯍꯟꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯠꯅꯅꯕ ꯁꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯥꯔꯖꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯆꯥꯔꯖꯅꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯄꯦꯛ ꯂꯧ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ CBIꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯗ SP ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯦꯡ ꯑꯃꯇꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦ ꯇꯥꯒꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ SIB ꯒꯥꯏ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯞꯅ ꯐꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯣ ꯂꯨꯔꯤꯕ ꯋꯥꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ BCꯁꯤꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯤꯂꯔ ꯊꯥꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯈꯣꯠꯅꯁꯤ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯆꯂꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯁꯤꯟꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯠꯂꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ Okay, Ravindra Amaroina hojikse tang 31 May dagi shutdown gi maroina Manipur University A block sing thing ba khopagi mayam sing lakpa se si gi matung tarak ba heptai today is already 12 adu masibo marakta BC MU da lakpa lekhibra natragana BC gi site gi any kind of failure thara kanda musugi kari representative wari chaning ba khong ba any kind of indication pirak ba lebra kamain tokis tasengna hojiki irang se hek hogibadagi mana wari sanjena hairapod lete adubu maga sanaba maga punminaba oja khradi wari sanaba tanjam ta yengu so kana din committee kana hek palong semjin baita din myam se tangai phadana mag advisor ne ba seng hai taragadi ma se mana torom dai de UGC na natragana NCRT na sina thare union na silae na mi invitation la si kamai to sige akoi kari pukha sige na khana ga da ba poto khanaram dai da mayam se din je kawra matung da man advisor oina magi knowledge si ta kai hai sige kamdau sige na khana ga da poto adum ga na kaw ga da poto hojigi sangdai na bagi ni na ha bagi ming da man oina kawra ga din committee seme ga de hairaga wari sana na ba hairaga sem bagi poto di he hai ta ba re sar na si thola ga wari sanje hai ta hai ba hai ri pose ai niom mong marin ta da ba mong de kau ba ta re khoi se sum nga le ra kau ning ba mong de kau ba nga le ra hai ning ba mong da hai ba adu gi mong da ka to ba de ma masa da gi ta seng na wari san ji na wai em to bo khoi de hai ra tri ba se ko okay some na kan da khoi khoi gi nakan lom de ke de gi indirectly wari sasi khosi ka haibagi phibu mum di leite budina te pauk chu phangi phang dabdin te adu mangna yam reasonable loiba ground da haidi kamai tawduna negotiate tawsi kamai tawduna table talk tawsi ge haibagi chap chaba reasonable ground di utpamak ti usi phog leitri haibi phibu lokhom duni ujani mai maroina khoi tangoi mentan thambibada yes university se joint body haibam su leiri ni executive kari ofam su leiri din gi kari gi haibam su leiri committee kari gi so far as
independent body ma ojani ngai tak piri ma dudi swai film se bhai chancellor na thola kanda publicly hujiki crisis se sum wangkhal amnina nong sum wangkhal ko film la amina public domain da leiba charges mayam sing se sini na public domain da transparency na thangpom de mathok tani ha phomo ja thambi kare aduga charges mayam la imina maswai se kayam chumbajano kayam lanbajano haibi film yengna ba tamam panbi independent body haira kanda independent body na thijallaga aseng ma khangbi pibam se oithopa ya gadrus ngasi gi aidi taja hudre ngasi gi ISTV ge ba morning da ko khar khanagi hai hai si matang da ko ko gi ai makti taja hudre ko madu da hujiki idea do hai adu propose to birami hai ko adu masi ju yai si ju one of the option ni ko adu to independent body inquiry body amna chigat pa ta di BCC on suspension la matam khara ko thamata ba ma je pothan ba ta ba मादी ऑफिस तक फमन दब ताब को अदु मम तौरगा हाइबा चार्जेस मैम सी वन बाय वन टिकट प ताब मसी अराइब दिनति हाइब को मरमदी अखोगी यूनिवर्सिटी दा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी सी खर वाटदी खुदम जी हाना जुम लेरबने हाइबा इबा अखोई फंगिंग इंफॉर्मेशन का जो फंगबंग मोय हाइजु को अदुना मदुगी कैनोदु लागदी को Vice Chancellor si magi sokida hamunda bataba matam kharaki ko lokpok budina tab ko during the inquiry da du masi kanana tawde be question duni ko masi gi matang da koi gi hari be issue se ID yamna masi on the interesting oi ba ama oi no ore ba interesting was it kind of I koi gi Manipur the issues yam thokre dan ko ILPL issue this issue foreigner issue this issues gi gamen ta na loi lo shen ge I mean, that one must say the Pasha account, the special Mihai, Amahai Chumber, the Rum, the Aman, Aron, Yeromia, Pramanico, Galan issues in the Lucian level. I see, Hogi was direct to Miss Aina Hajini day, Hariba, somehow, Net Matoma Samatona talks about Manipur University, high issues to Edenco. Must see it is a classroom that Tabidaba Satras in the how to tackle a strike, how to negotiate. कोई क्लासरूम द यावदबा मसी लैबोरेटरी गुममने लोकल आवनी मसी द इकोइन नहारोन जिंगजी छात्र जिंगजी फजना करमाय तोना स्ट्राइक टू टैकल तोरगा लॉजिकल कंक्लूजन भावबा मोजी पुरप ngमगे कमाय तो नेगोशिएट तोगदगे गाइजी मसी की परा अमा आइदी प्रैक्टिकल हाइतारे फिजिक्स दा हारगा अदुगुमबनी अमने आइदी उर अबनेबु हुजिकसे अदुना हारिबा प्रॉब्लम जी अथॉरिटी ने सॉल्व तो मतमदा कोई मुसुगी साइट के सो मसाइद की पैसा खरा पीरगा लोशन बगुम बल लेदाइने को नोय थबक पी गाइ लोशन बग अदुगुम अथॉरिटी की साइट के सो तोबिदबा छात्र की साइट के सो अदुगुम मसी तोबिदबा अदुगी अथॉरिटी की साइट की सुम थेंगरगा मोजी मसेन जे डिवाइड लागा खनरगा मसा मतन लोशन किबा सुम टेक्निक याम लई हारिबो मसी यारिगे तोबिदना रियल इशू द मेरिट ऑफ द charges merit of the strike the authority na su satna su yenga problem ji solve to in the true spirit ko achuba para haitare ko this is a strike how to finish a strike how to negotiate a strike masi mai to ni yengje ko masi chathani masi ai la labar khangde ko okay hadi with true spirit amga lona na maswai se kamai lotion ge tage aduga kamai tackle to tage karim ko anda ekoina issue ma natagana matter ma push to bukanda hayeng themdok themdingi wafum sing chitu chatanaba teng ta seng ba issue da chalaningi aduga ta seng na short to budo with true spirit ama gona lotion ningi maraki khoi gi kai tare gyan men da de lotion gi basu madwai do afaba result oide ko na haibni sam dare kanda amo ta hor kani haibni chap chan lotion boy do pudor poi gi mong du da hoi tawon ta ai tawon ta laksa se break ke mutung laksa ke break ke mutung the impact news gi man huni yeng bi punam ke pham da thuna putron laksa ke impact news ming ta dun lepi break ke mutung yeng bi punam po am kana taram nok sare tawon ta maroina oithok ta bai se yam thajana ta ba phim hype ta yam thajana phim da karim kan da USA ga North Korea ga president ani chi wari cha bai si oithok ko do malam da phim ne chung chodna third world war ga du thok ko phim masai de missile war kan na khoi competition la ko phim du da ado hojikti oithok ta phim ma hojik mayam na haineri si yam historic oba sabin de harim ni Singapore ki Sentosa Island da hotel Capella da pangthui ba ani yu na ba se amorom da hairade hana yana gi traba aduga ama so power show tong no ba am to phim da le rom ni
Manipur University amorom da hardi awang ba thaki mai tampam sangni swaida satra amasung BC ga maroina mukna bagi wafam sing se wari chanara loisan ba ngamak ta film se maswai se kamai ubi aduga yes ani gi stand up se sum hengal agadi amorom da hardi hujik lai se examination ki kari gi routine dum pura disturb tore aduga ato pa academic ki paikhat ka da thabak sing kaisin paikhat da lai mai pura shut down toraga swai se tamo sum kushal agadi hena masak thiba aduga hena kushal agadi ekoi cho khoi gi demand le thokpa yadori bra tagna bi si chu kayam puina mana kan ba yadori ge sini sam mari kan oi leipak ani gi wari dagi hana hamdang matiam da hojage please go khoi gi USA gi Ronald Trump ka adagi sum gi North Korea gi khoi gi apau Kim Jong ga tonari ba pot se khoi gi eco class ki of ngak sunati leipak ki oi ba tangai phadam mayam du gi oina mai concept na sum men longna bi class ado Malem si nuclear ki war ma tho adra hena mi paineram badu hojik tapna handari si makhui ani na wakhal tar paking hak nati na ahamada I haijake hui wari sanaba yaba ki thakta porkna na bakana gum makhara na honai honari si maruin yam maruina hui South Korea na loriba role se yam thagat ningai pot amane North Korea ki kano si ngasai gi moi president si wari sanaba ya na gi thakta pukhalakpa then adagi di USA ka suman torga sangdai na kanda wari sabi pangak se la ine ba aduna moi gi hona bas mai to kana akoi Manipur University da su ai to honinge si se kamai to honinge hakanda hoi gi mairui singa BC ga buknare waja mayam leire waja may mukta kana muta ai leire muta si yamna powerful oi body amani university amada yam saujani ado moina third party amo oiraga wari sagadaba pot ama moina sangadaba neba sangadaba da hojikti wajasing su honaningde de kaino hakanda tumina lei mana kaimta mateng julog daba kaino noi bu isu simala isu mala jingji noi bu losan ba yana bala mi no shin ba yadra bra moju harakpa then mahiro singju si wajasi kuda kamai to si phimsida haya pot ma tanala kanu smai to si haya potu wajaktani akang hi ngaktani mo jingje akoi scholar ngaktani kaino swang to si haya pot ma puthok pa ya pot ma ne ado mutana loriba kano si mogi decision se maikay ama hayeng lak hayeng phangodari phamsida hongbo election oina id aham da khanigi aham da hajeningi ado akoi academic institution amada khwaidagi wangba post pari ni ko BCS magi kano si mana sing maikay da mana pura sakkadoini simin sargumjani somna kanda harakanda ado asuk amna thina wangba akoi portfolio ma pari mana salary ba magi kano se lenga khagadra manungi administration je mashi mot pase kamai tong sum thok saga de ha di mana di kham da bayai aduni khoina mi uno haise mi mayam uno gada ni pamui sumar mar to uno gada bani kamai to sige adagi sata su uno gani den adagi mai adagi wajasum ju unara kan da mayam ni was tam to pone aina amak tang haining mana mapan da yamna toina satli hai ai khoi khangde tang kya da sapono kamai to uno si SARS ni satlagadi mana satli base masi aisi head of department ni head na mana leira kada aina tongni di yadi masima never yadi leipak amagi sim minister na aina tongni ya ponti habadi miyam gi apam bagi mayokta sim minister kanam dan sapya yadi lepa yadi mana tori bathabuk to miyam gi ogedam ne smai tok dana MU gi damakta saw tharang gi damakta mana mapan sa pakem kai sasasnu aduna tana mana tong mana torga pakel salera ga di adu di yaro ado magi logbook amal leibra logbook ama samam thoi matang asidagi na asibhauba ai mapan da satli aina salingai da aigi sar se swatok na sigi oja sina mana aigi ihutsi mana pugani mana yingchangani university kano si yingchangada bani gaina CCA tho thamgada pot amane adu thambra adagi mana halakanda magi ai chaidang tang sida hale ai ngasidagi ai office da phamba horega hi ma phajana restaurant maintain to thamgada adu thambra sinima ai thamdi ne khale adurgadi maonda karigumba pot amadi maonda leyeba masu aisi center na hapakpani adagidi aisi adugumba mini aisi South India masani or anywhere amani mana khallaga aisi khangabani hairabani habagi mong mada chapari film dudi adudi study yaroi administration da kayam soirake di yambiro akoi restar haba hoi maga university si yanglen saru odiba maga sagonar sakadaba post hoji kamai to gya kanda masigi si look after high gadra to temporary high gadra pohli ne miyem da pohli ne
then adagadi examination controller haisi yam saw pot amani khoigi MU sida khoi affiliation torini MU gi se khoi mayam adi haram gani khalam ba yai adu la lei masa university gi masa tamba khakri nate tumda college mayam lei mayam institution mayam rims phokta sida khoi gi kantori ne ba mangonda khoi gi mai makha da lei ne affiliate toroga affiliate tor lei ne ba adu gi affiliation piri ba adu examination pangthoi ba examination controller se asisu look after ne to risu ai sumbra khali udai mai ai kamada masi sineba adagadi librarian suni samane adi regular post hapte kai musini adugadi mana look up taro dagadi mana oja jun tori bare sar no tori mo ma tori yanin dagadi amam phot sno puya ngala sno puya regular ogadi maru sin ngamde adu kai gi regular hapta bano sino koina kai gi regular hapta bano karai da sobe legi sini ar mana kui regular hapta bani nang hak na haki mana yabangi satpa yanin da matam thok sun tok gi adu bagi culture ama sagat pra ha pot ama laeba aduna masiki matang se yengkanda akhoi miyam na thajaba adu mairui singna khoi yaningada ba thabak khara mana sangeba man to gum sa akhoi kado sangeba adu gi du tawdabra na khalleba aduna lakshara khoi mutana to bigera ngasagi dingi welfare kanguna to bigera din ka committee to bigera kanano wari yeptam sanabam sumbra haiba mala alai aduga masida nonu sida masida kaimba warison poktra ka taragadi aidi phi ombiro sapiro mayam khoi hairasi masi sida manipur tha khoi leiba nungai roi khoi mayam chana ga do mandre khare hena phaba kra wai dono nagalendra mizoram dra ma thambi ro na khoi haiba tabra aina I thamjani okay robindro muro ne hojik thambi le wafum sing sta kari supplement tong ba robindro site thambi yani to ai site ge ina hangjani go wafum sina muro ina ngarang si nefis notice forum for international solidarity na ngarang si ai kano haitare khoi gi HRD Human Resource Development gi Ministry da memorandum submit tawi madu matang su maro ne BC ro khopui matang gi sam na kanda so the nefis na ulesi solidarity to the musura na tarana musugi site gi nefis ta ke de wari sharga lobby to bhiab le ra ji khongjang ta mating pangbi khopi no le bra kamai to ge tasena ma ngasi fawda khoina kanaguma kanagumbi amta da khoina mating pangbiyo haibase tasena leijadri haita tasena magi leiriba condition se hanadagi leina dinar ba haita laina din nara leraga hojikna layong henjin ba haita layong henjin bu je akhoi khatana khanguna taba mipung khodim nga praja khodim na loi khang padagi leiriba condition se tongan ba haidi organization mamang akhoi manipur da leiba student organization mayam na so haiba leigre haiba leibai matung ni na sum mak se kadai bok sum mino ga na sum makhoi na su observe tor padagi haita ta seng mathang sum urak pani haiba okholon sin lejage aduga ngasai akhoi ojana su panbi ki ba tangai padana kainogi matang da ma haibi gi do hojiki mana sakhi bagi maram gi ma haiba do sakhi bagi in charge di ma piram ye ba sinai ba hai sakhi bagi sa ma sakhi bagi date chiram ngani halapagi date iram de aduga ma sadi bai maram siram de yam lu bo ko sanam ne aduga hoje je khoina sum thigala matong sida je ma gi charges se men oina wai category adugumba hai amani lairam bagi wani hojiti ma gi charges se tasina yam khale ba haita akhoi mathang asum kamai tori no thiru kan di isam samna University Act 2005 ki magi ek sibok to maje violate tawi haita seng court meeting tawde aduga executive council meeting adagi finance council meeting je sahi na tai padan pangthok tiya da masing bok leiri ba hari bo masing sibok ta sum na masing suna pangthok tra ne ma leis condition se yam lurak pa tanjam se leiri aduga tanja se dai mayam da hape kutong chawam da tasengna khoina shutdown gi pose khoi tasengna sangkin bahaurude adubu mahiroi khunai sigi haidi leiriba condition je khoi yam kan honam tung satra mayam sina hair ko de khoi shutdown city examination gi posima handui hai tare tasena department sing hangba handui adubu hojik leiriba condition city masa gi department da khoina di handuk charure masa gi leiriba department sigi satra sing sina akhoi exam thajar roi no high so di haram tung da moi masana cancel tawjare exam thar roi no ji leire tangai pada film singdu yengur kanda examination ki kari gi swai yeng kanda kitang khogding handopoi film ma leru ne dubu karim kanda masa na buru dari lo ne exam thadaro habi film du su huju leite bunati habi wafum ne robindon thambire se ojani mai da lakser da maroina sai tangwa men thambi ba silent spectator se BC du madi dum huju phogdati almost silent maintain toro dum leiri aduga as whole overall university yeng kanda mutai gari ki side atop top sing kari sing leriba general body ki side adagi din committee ki kari ki leriba role sing lahon bai kari ki hairo rodi swai si su kitang yeng ba white and watch ki form ladra dum leibe phim mali haibi phim te madoi ji kamai thambi ai na seng to wal hu bani ko hoi ai
ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯖꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯨꯇꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯅꯤꯀꯣ Please go ahead. Please go ahead. individual ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯣꯏ. my individual argument sꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ anyway ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 38ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯨꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯍꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯕꯤꯁꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯠꯇꯨꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯁꯥꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯃꯒ I have come ꯀꯣ I will solve all your problem ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯊꯥꯖꯔꯛꯁꯅꯨ no problem ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯝꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯏꯇꯤꯅꯔꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯊꯅꯝꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯇꯤꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯅꯝꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯉꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ I am no wrong ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯊꯣꯡꯗꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯨꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯇꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ some key member ko General Secretary ex ko President myself all the deans ko and others some influential professor mayam mana magi kaudna magi akoi loi chatli haiba for the first time ko adu ma unare adu yam discussion tawre adu moina khanare ko moi angang ji themu kholu adu si tawaina ko adu aikoi na numitu su du bhaije saram sa sena ko adu gi matung da man hairapagi matung ina nongalaga aikoi mu mutana ko muta haini di haidre ko na muta gi member kharga professor amani ma invite ka register su yoli torga kari ko kana go yum am khaki secretly unei ko kaman to dana sigi si hoji haibiri do wari sana bo ki kaman to pro na bo na sigi ko adu main to adu ga satan sing na violence to dana ba kaman to sigi aida koi khanare adu ri khanaro matung da let us try and koi guest house ta mu lai ko guest house la ga koi na musugi volunteer sing ko koi satan ngakani dana ko matang pau pi re no ngakang di la ko koi ga wari sana si adu koi ni kari mukra no ga haini ngakang di la haina koi no moi bu haije badagi la e hairi ba ko matu no mi president ri meeting ama tawe na lakre yaura ma yaubra khang lai ko koi na aham ba hairi se condition tham deba no bisi tan to pa tan to it is up to you negotiating table dadi amta la usine please come to the negotiating table with the VC ko aduga no apam the VC do bhayu ko I sir you please resign and ko hainu jo hayu su yai ya negotiate it is up to you first you please come to the negotiating table without any condition masi mai ko ni moi tang kana press to ji ko sima musuda musugi musulo mo kinatra so ba adagi ani suba point na noigi strike ki manung sida any kind of disturbance ko adi violence ko destruction masi yari gi adopt to no ko masi hek to bada on that charge no ji phar ga pullaga adu no strike solution ni no ji na bel lo to ga adu that will be the end of the strike ko aduna strike am logically changchen gai tardi aina matu da haiji besi siwo haigi ini sin ayam India government ga negotiation to bada Geneva da course ma to we mogi negotiation da yaw da mi jing du gi 1 year or 6 month course ma how to do the negotiation and ko adu 50 time negotiation to kun to fast negotiation na ngang gi bu bong jing do ri ne ba adu man to na koina aina adu gi example bo pi ge ba adu anu bo point amana noi always noi mara to gap thong ba noi na you will be always united form ko adu ga noi wari sabagi logical and purpose ngambani haina ko adu disturbance to gunu violence to gunu united o you adu ga condition thamduna bi siga wari saw aina ya oja ko khalak ki ge adu bu sisi ga aina dum hara sakhi bane adu matung da moi tanaraga adu gi do mu fail ware adu gi mathang da mu bc na deans committee ngang na ra mu seme den ko wari sanam committee ma mu seme committee du gi members sing na engon haire oja samai tong na seme moi wari sabla I hari ba guest house da phamaga musu da mo seme thari musu na response to dre ba adu da I khang sanam ngakni ko ni muta haidra ga so ba adu hujik si permain ta be si da muta si yam try to ba manung da okay gi members amagi professor me an si bo ba adu da hujik si musuna ai koi da condition ma thame sa matam lo ya lo le enough is enough ko hoje ai koi na thangka chei ba charging si
oza hoju university ki phanabadi akoi di asumang hakten khanjai oza hoju yes or no comment pibiro no harju kasu kai di koi do si lale haju kasu kai di chumme haju kasu akoi the merit of the suggestion sida comment pibiro we want clear cut answer from you adune adu piro na moi hekta koi the pisal soi to roina adu ai koi na mu pheme ko look case is not so simple like that ko adu ai mangai thung di na koi ai koi ge manara magasu ai koi na noi ge strategy ro to sat ya roi ai koi ge we should have our own strategy ko as a teacher roina noi be patient ko strike changen bai do musuna changen liba mong du da model du da ozana changen lupsu ya bu na tabnina yes some area khara da yaning khara le so ai sorry aina hajin ngi dia ba ai koi gi muta gi masak pe lai si koi gi time bomb ma por ga le bu mane ba som da gi nakoi si nakoi ju waja sing ju akoi na changjil ba apho i ho si da mateng pangak tra ga di nakoi ju clear cut answer ma pirak tra ga di nakoi da akoi di attack tor pi ai ba musuna si gi fear su akoi di wai ki duri le jide da koi sam sam wa ngak tin building du thador ga doine ba som da ju bc na akoi gi awa bi ubi de ba nang chalo no injali nang chalo no injali nang chalo ma de su tok thok te ba sina su problem ne ba tor si ko sini ado hoji governor la abani na madu gi chapter ma mu la ki khana okay taw ta marona wari chawi matang si sai ngai haije buduni phana yana da phana yaning da bole ra su phana saunung bole ra su phana nungai ta bole ra su kitang nakan da thamam bai ta borom ta di individual ego ge da ego class na ta ba ngasai gi for the welfare of others sata singi kari gi pulla yinga kana sum disturb tordi le yaroi da mina ngasai wari chabai kari gi hona dab dinate adu mai pak pui phim dilei tri haibani so ai da kitang kitang handuk na ba amicable en nama pusalak pa yaba aduga maroi na husikana musugi di site di bc bol hu pradi ko wari chabai phim lei ko di leiti habi phim su hana su thamdi tham grabani adu ai du sum yam ka hana set a lepo su tangai pharak trati matang ina do kitang phajada ba mong lakadra wari chaba hai busta kari kai ke aftrol nasai gi bc urisi atop state gi ni maso khoi ne special guest tong kitang lamdai lak pai se khara guest ne khandu ganda phana saunung bole ru kitang handung narga wari chaba gi tanjam di lobam to pros ai di wari sab se nakal ani sab se ai kya noi dong mande okay third party ma sang sai da muta gi matang da muta na yadraga su khoi state ta leibani khoi state ke ni gamen khoi manipur gamen sina mu sida kaim tawa khoi matngam da badi ai ado ga su law and order gi matang laga di gamen chu tumina le yaro university ma thingjala ka da mitra mari ni mangani like tamak tra ga di mairui ma mang ji kana no state gamen ke ni aduna honorable chief minister na man presider man share or lorga mu gi bc su ko biro then adagi di mairui ma su strike tourism su ko biro adu ga karino nang hiding in a karino no in the tourist stars na karino have a pot on the lebang cha ta nam tong wari chana ba wai wari chana bi sumbra simisa si tang tra ga mangar pan cha tuini mo pan sa sida sigi outcome badi man so na kai mo khadi a da so tambarani so hairani aduga kaino toramani adu nakal ani gi wasan tang taraga wadu sinjam tang propung amba ya ngambra ji khoi state amagi head of kaino oi bani na institution oi bani na ai chief minister na sigi post tang initiate to honingi aduga masai haji duni zagi mangonda sagi kaino se bc sida koina lana uri myam kana na khani man sali myam du aina sali singsi singba welfare myam gi ni sigini na masai maram mayam da phajana puthoga laga di akhoi da yang nuai ta basu leibo aduna magi matang da khoina khang da bagi kai mai chapno khang da bani hoi saulwani seng aphabagi welfare gi chapor magadi sapor madi kamai tawni ari ambada khoi saw mi da hai magi do nati magi do foreign da coin le rami magi ticket sida le tang asu sale ma photo sida kapani amma tawi man sa du wachini khoi hai bang ngambra hai bani da adu ma charge mayam su leiba aduna sike se khoina charge ni logi se bo chiki diuna adu charge ni charge ma mayok na ma se khara handaga da bani bc su khara handaga da bani aduga ma wang sa peroi kwai da gi luri di akhoi manipur se khoi gi pung yam nungsi matam ne hojik se akhoi si leihidra leiroidra hingadra hingoidra haibagi wakal gi nungsang na ba phim mada leiba poni na mana adagi laga swaida ngak hagalaga ngak akhoi gi ngak padu di yaroi param sumna magi makha da leising du coordinate tawna rakanda akhoi stage thabak ma yengse examination gi paper hoi gi c inaba c phange mapan da gi leire mapan da man sele kanda extra inana bagi kando do bokta pi answer script do bokta akhoi pi bangam de
सिगुम्बा मपान द कनों ना कोई तोड़ देने सुने कोई मणिपुर दंगम दबर सुने मणिपुर में तीन मयाम मले अदो तोड़ जब अदो सो हिंसा सनु को काइना अदो बगी टेक्निक ता अदो वकल उन्दा खल्ला कानो दा लमदम सिकसु खनबी रकांदा माना सलाय रगदी मासो अफब बिसी मो ओरप याई अदो हंदक खंगिजे सिगी खंगमसदगी माना लेथरगा असुम्बा थाउ मयाम मा तोरागा मयाम सिगी सखोपा यूनिवर्सिटी मो ओहन बसो नमने न खले बखोइदी अदोना सिगी पोसे अहान बददी मागी लेरिबा माना हाइनिंग बा कबसिंग दु करी करीनो मंगोंद चार्ज तोरी दु करीनो हाबदुमा नाकै सेंग थमनरकांदा वारी यंतंग सानबसे सेमिनिसगे लेवल तोरगा सेमिनिसरना और मयाई द लेपगा अंतंग साबिरगा मोइन दे हाकनिको मरी रेनदे अखोई यूनिवर्सिटी अफेयर्स आइना लॉ एंड ऑर्डर की मरमगा अरो स्टेट की इंटरेस्ट ये कांदा तंगाई फदना सेमिनिसरना खुथिंग बे याब्रम तंग यंग बियोने यापिल तोंगे ओके थैंक यू रविंद्र हौजिक चेमरो वारी साबगी टाइमिंग हम तंगदी तसेंगना फंगगदी स्टूडेंट साइड ते मुसु साइड ते वारी सानबगी इंडिकेशन अमा दुगा सोम ते सु लागदी अंतंग वारी सानबई तंजा दुम लो याब्रा दुगा करिम कांदा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व तोन लाइक चीफ मिनिस्टर ननी खंगदे मनी खंगदे इन्वॉल्व तोर कांदा वारी साबी फिल्म से लागदी अदु तंजा दो लोगोद्रसनी रविंद्र तसेंगना चीफ मिनिस्टर की साइड तक हाइरप कोई सेलुई वारी सानजे लमदम सिगी माना अखोगी इपा सागा लेरबनिना मापी मपा लेमने हेक हाइरप सेले सेले अदु मानसु हाइरम सीएम न कोदो हंद किदो मुसु ngakta korbi musu chatpiru re in case BCC yauna wari sarasi musu no chu lao ai gamtang unana ba sincere adi yabigadro तसेंगना अखोई नुमित दा सुमाना हांगे बीसी यावरगा मुतंग उना सिरा साना सिरा हाइबा कांदा अखोई एक्सेप्ट तौदे तसेंगना हाइदी मागी मथकदा करिगुम्बा हाइदी मांगोंदे खितंग सावबा हाइदी नाकल अनिमबु बु संगदाइना बंगमगदो थर्ड पार्टी में यावतारगदे अखोई अदु एक्सेप्ट तौंग आई कनो ता अखोई आईसारडी की सेक्रेटरी गुम्बा अखोई लाकपियु सेंटर दगी सेंटर दगी लाकपियु अदु इंक्वायरी में तौबियु गाइना अखोई सात्रगी माइकई दगी गा अपील नमा तौबा यारगदी लेमंग चा तागदाने खाली अदु करी ओके नेफिस से आई थिंक सु गरंग दिल्ली दा कइदा एचआरडी दा मेमोरेंडम सबमिट तौ बोलागरे ओजा निमाई लोशलक समरोइना खोइ सुम पनबदा द हेड ऑफ द स्टेट इन पा कांडा गवर्नर की रोल चीफ मिनिस्टर की रोल स्वाइदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की हुजिक लेदि स्टैंड ऑफ दैट लोक से कमाइन तो लोशन गदगे द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द रोल ऑफ गवर्नर कई हाइन थम्बिली कनाई भोग लोग यागे खोइ ngरang फोटो म थागलै हाइजरिबको फोटो खोई मणिपुर ऑनरेबल वाइस चांसलर नको गवर्नर की दा मयुम द चलगा सी मतंग वरी सानबगी को हाय आई थारे अदो आई अटोप द थादरे अदो मजुम चार्ज लागद्रा ना पाउ छंदो ए नको एनीवे अजना सुपम चक्रे अदुगा हुजिक इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट ngasi amuk mayam kaugi haijaribo ko खोई मुटागी सु कौरई मुटागी दी सत्रे को अदुगा कनोगी प्रोफेसर मैम अदगी प्रोक्टर डीन्स मैम कौरई अदि कन्न मीटिंग तौरगा मोस्ट प्रोबेबली गवर्नर गा वारी सानहनबा को स्टेप्स लौरकद्राइन खाली ओके आइदी बीसी ने अदुगा मुसु ने बीसी यावदबदी खंगदे को बीसी ने पामिसिना पुरो लोरकांदा होइन एवरीथिंग इज कंप्लीटेड को मासी लाओइना रेड कार्पेट थारकांदा लाके हाइबो रा खंगद्रे को अदु मुसुगा गवर्नर गदी साननबा सिलप कद्राइन दे आइना थाजिजै को अदु मदु स्टूडेंट्स की को अयाबसी लौननबा मोय कन होनरम यायना खंजे को अदुबो आइना क्लियर पॉइंट अमा खतन क्लियर टौनिंग को हुजी ओजा हेमंतन हाइबिरिदो गवर्नर जी खोगी चीफ रेक्टर वर्सु माना बीसी की मथक सिद काइकुम एक्शन अमत लोबो ngamde को स्टेट यूनियन गवर्नर चावेबा फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी दी माना एक्शन लोबो ngamde माना बीसी की मथकता नंग चार्ज लेने चाहिबसु ngamde अदुगा लौथोकपुसु ngamde ओनली थिंग इज माना रिपोर्ट अमा थाबदि ngamanggadra अदुना मसाइगी छात्रना पामइबा छात्र की पोजीशन जी होंतो याददना को अदगी छात्रना पामइबा नंग चतबे यादे हाइब खोंथांग दु सुम लागदी को आईडी कन्योजी गवर्नर से मागी विदिन द मागी पावर द लेक्टब यायबा ओदुगा बीसीसी ना मागी अरानबो मैम दु एक्सेप्ट तौद्रगदी को अदुम कंडीशन लांगनरगदी गवर्नर जी सिदे हेना चावो जा हेमंतन हाइबी से सिना सक्सेस ओरकदोबो माली अयो कंदा ओके हदी याम अथुबदा सागी मुसुगा अदगी गवर्नर की राउंड ऑफ टॉक्स सिस्टम छोइदनो ओइथोप याव फिल्म दुनी अदु ओइरकपदो यस मदुदा वारी साबदुरा करिगुम खरा
positive way khara adu wari chana ram tung lotion ba yawi film du la gadi hena khwai gi phabo film du ne hebi jan tham bi se ojani mai adu ga tamoi munta adu ga robidrong se impact news to lak bi du ga si manu na se mapung phan bi tam to lotion lak kai khamnu jera ge so mok pu amuk kan thag nasi kita mukta impact news ki manu huna matang si lotion jana batan jai rogle adu bulam dam se thogli ba thog do ga thog kya gi marik chum report ki damak impact news mieng ta du le bi